Raw kadagutong Jesus Lusolio kadagutong sa dilo ni Jesus. Sesuai kata mana Biasa kasabon kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kasabon bay na kapag yampay ta kakagod mayad kay sisan do sambayang do kasuabon do tadaw hari Rabu duon hopadom duot hari hopadom duot tulan 2000 hom duon hopadom miso do taon na bayna harot tiro padihat tadam ay taon na bayna hoy siam patadaw aniba na diti tahun 2021 atau kapag tilambusam kana umisisa ato kod isong samayan. Kinarahingan sundo isong kerjaan sorga konsikaw dok sabon na bayno insan pakaguh dot ay kami haid minagi sampuru maya dok kay sisan dot sambayangan suabon iti kami kalansanan dot alumi sa piramutan dahay kay ririkohon kay kakatan dahay kawawayaan dahay gisombot alumis da kadaw pat pasandoton ang kalikoton diti panambarasan da sabon na bayno. Ang sigaw Tuhan mantad sa kadungno ang tinasamayang dahay isu ang ngaran ng Jesus. Amen. Insan po dot mobora sa kud asanong kaswabon asanong wat kapiruban kagud kumad o insanan toko dot kaswabon na bayno. Piro-piro ta daw di nakatalib nga nakawaya to ko dot panambarasan right ko imuta. Miagalidit olumi si nagid ay tinuko panambarasan dati nga ilo sabat si kulay tu itinuko pelajaran to nga ay pinimpo mantadet pelajaran sabat si kulat dong molahing dewasa nga ay orahyan no kunad mo na panginting-inting mo dot mimbulain dit paguhatan dati pengkuro mo hari sabat na pundo nga akon nagid olumis ogumuot man to ko imbulayay miagal di tadaw di kanihab naray tanto ko right ko hinggo madihit tongo tiagak musahid dito naray tandat adi no kito piniyahaw po turogon ng kinurahingan ko pengkuro seran ko minimbulay tuhot dati daya di nga ay harapiro-pirohot pambalutan dati dat pinapaintalang dat ayat muhupot simbar mentokot tuhot tumegalidi kamuyan dat alumisi gitu jadi bayno hari Rabu tulo na pa panambarasan dati nga kinotungagan di Musa mantad ko pimpinan di Musa nawayaan dati mantad nagi dat ay kinapiampayan di siya miampay di tulun-tulun dat Israel paingkah nagi kadawhit nawayaan di Musa pengkukure si pinapaindalan panuhuan it
ay poporikot ti kamoyon na kinarahingan kuma di tulun-tulun Israel nga kitaw nagidatid paingkura himusah dot mila dati kabarasan dot ay maniman ni maniman pinintalang nagi dot ay iswang dot panambarasan dot di kanihab paingkukurah ng kuot kinapatayon di Musa. Jadi sayra pod maya da tulun na kaubasanan nga inapahit nawaya ani di nga naputut na dihiri nampakan mantadot iti napagyawaya da kapasyan dati tinga it kapagulo panantianon monantian ulong piro no di tulan ko tinga ay di asusususu tumbayan ako agu mo itit kakusayan dati monantian mo monant ang ganang otian monantian kusay nga monantian mo asusu mantadot aragang tanganak gumayo asukod itinapat ihati na po sebagai ikaubasanan lah ndam tulun nga ibo kai da sumikul tay ko akan nanda tumilam mo sumikul katutukan na po nga tumaguang ta kon natit buru-buruan iti karaja ngay sayra na po kataguang itit ay alam pekerjaan nga ina pa ikasunsudan di karaja di nga ko nga ito kon dati kamayon dat ay kapimpinan o kon kainsanan to ko nga ay kumaraja na po katukon hari ipagilitan dati dot ay opili to ko sebagai woyon ngay pemimpin ngay isuang ka kay sisan dati hiti at tumbayaan ako agumo ipagilitan ako sebagai woyon ngay miagal na kadaw di Musa. Puji Tuhan. Okay. Mata didim sebagai dawayon ngay paindalanan dati kapimpinan ipinatantu kumadati miontok di karahian da kinarahingan. Lumahing takonor ito no right ko sakit. Panasakit na po miagalidit panakatina hino nakadaw nuridi maya waya dahiri tong panasakit of lumahing matay imusah na pod tumanud dat panamarasan dati nga sayra na pod dat napatay siyo nam ilo no waya kapasin bo apatay pagihadan lobongon yun teko apatay olobong berkabung po kapamuhandaman to kapundod ay kinatangkiadan di sa sangulong. Jadi sayra na pod inapohit right ko kamuncak hiri kompokon kapasin da tulun nga asaraw ta kana po kita dati nga memang hiri na kapatayon. Naritan na kita basayra na pod tumangkia da sangulun apatay nga atagak no hi kamuyon ngay daw. Kamuyon daw. Ay, so na bo? Ino pa naritan nga itmegal ko kapumyaguhan di siyo pamuhandaman di siyo kumada kayo kapingkuro atagak. Irin ni kompokon. Kung kita na ni Musa sebagai tulun kaubasanan nga sayra dot napatay siyo nolobong siyo pinagihadan di tangulun ngay dot sambulan hinondom dia salinay de sambulan it kinatangkiadan di siyo kamano pa nga ino pa dihit package dahil di nga sudah lengkap ka kakikiro ngano pa dati sugut ta ilot ayit nawayaan do kompokon kaposyon di Musa megal ko napatay iti kamo nakpatayon nembulayan ni dati gumu ikaralanon noritandot
okon ko tumanu det sangpuro katuoh nu, sangpuro kalahing nu, awakas, olikang kada mo magundi. O nu pakago, kipangkat, kaya, o gumutusin, kiharo, amonutun, ila komondot kapatay. Pengkuro kantakan, haranaku det nasi jin ko, tay ko pengkuro, awayaan nga, ino po, right kay lokomondot kapatayon. Hari kodok, kasuabon, ano haro. Om, sayra no pondo dot holu, nga tumanu do pondo di kantakan do pengkure sin no holu, kawayaan dot ikamoy dot dikuburkan. Koni kasan intangan no po lot aralan do kinurahingan dot mantad ko kinotong kiada ni Musa, nga napatay om nuno. Pinatambi siya amui linubong kinurahingan. Kamuyan na po nga ilo no hit iso opong itanan dot iya di na iralan dot alumis montok dot pengkukurat iso sangulun dot kamuyan dati nampakan na surupu dahiti pamagunan. Om oilan dati dot iti kamuyan dot momolobong nga susuayot koyonon susuay na ralandot momolobong. Sekiranya pemiagal ko pipiarawon dati ilot ay tayam-tayam manuk pengkuro koyo kaud apatayin ko manuk kuren dati hari kasapo mangakan ka karan po hit ontok sakit to komondo tau tangulun do likokos ilumi kokosoliyo itinapatang sumbong kami. Miagal pa daw tu iti ulam asumbong iri ka yun pengkurete di kuno kasahap. Nga haro hiit milo polo nga kada kun dad akano ni suang gatinan ka. Piloson nga it manuk asal po miyaw ka. Sayra dot ay mandati lis nuridi lisoko hari lobongon hari hit kumbala ko dilay do hilod practical lo hilod tenong kudi kay lahom yod di no matu dihat aralanda polu pusanit tit kibawang gatagayo nga kadada ko mitanay ki ino pa di hirtianan ko ay practical di nga mampatay manok atakan di mo hardo tinando tandahad ginayo pasuango polositik wah ano ka katalibi jambatan Sungai Padas aku rahasen numan posilingon mantad degi diri koritat patamo na po hit dua tinanda tandahad hiriwaig nga kasyom pagiahawon di buayo hilo ka ulom otopat ko piyad yun pagyahawon nakan tagayan di buaya hit manok din ni patamo diri soroku nga ilo pia kadaw hot dupot di pudan dupot ki tayam-tayam la ilo pipiaraon dati sekirat apatay nga ino pairalando alumis ay mongompok tokodit kinapatayon ipit pipiaron nga lubongon. Doho na po record mo lubong manok ano patay mo po datinan na tokoy. Talo na tadaw paingili nakatamaw ni wakan kaguwak ko pa mati. Jadi ititulun ka daw nga iso pinanudukan na kinarahingan dat sayra na pod miagal kaharo halu nga ino pay sakira sampah nga palupusan kadati wo nga ay di alumis ngon perite palupusan na tulon gi ino pa ay kompokon kapid aralan da surko diri nga lobongon
mantad ko magisusuayat kaubasanan, budaya, tinaruh, itinapadi kamondat ay momolobong nga magisusuayo ralan dati. Dati na pa kaubasanan no, ay mangukod deh latana, pasuangan dat lungun dahiri tong tiaga kam alitan. Irih piang nga magisusuay, harita mangukod, harahi siminan no po. Yadi haro nagi itutudan, gisambot hari muhot pengkur ngadi tiadit. Tumanud do padi lo dong kitab nga man lobongo kahilat tanah kah nga haro hidi tutudan ki pengkuro buli kay tiadit di. Tu ino padihit o kita dati nga dikuburkan ka. Tutudan ngonon do ino pandi tahu nga hari popopi haro nagi it ngon patuntugo nga ino po hit ko kita nandati lo nga ilo ni kompokon ni dit ko isurupo di sangulon o haro nagi imumia man pokodoho paintulunin da kasari dat hali piad memang nga ano hino ay so na pinuhobo oy sapan ni dit hirinon dat sayra katong kia di sangulun o lobong hirinon dahit kamuyan dat berkabung perlu pon nugya kamundot po o porulunon hara ka po porulun ay say kanta iti dati lagi po porulun dat it tangotiaga ilo na po dupot ko ilo manuk og mu ikanto say do kayo say do ko may patamot hilo bawang milon na po man tako lobongo na pintangan to na pohot ralan no panudukan dat kinarahingan montakit tulun da Israel antakan no pagindalanan no gumuli la tanah Kanaan tumai piang ano pongon man pa dati ihumo at arait ko iti komon da tumai haroy mo ti man da ko ungkuday kadi mo na samu miagali di don tingaw bo ungkudan tumay diri olitan tu ay segan da jamban dat miagali timpubay no itu jamban ko dati hari milongay modok milongay makan da kinalumiso oritan ko dilot imbulan to kalau kamu nebor kabung ko takuri ay sayran pod oritan lo kamoyan dat berkabung nga magisusuay ralan da tulun dat popindalan kambalutan na po dati da suwayom sayran po midu pagun sangulun aman andado isuanggot duo na po na mapatajam lisokon nga galide ano api ano kori kati tanah karuhang nga isuanggot 24 jam ako rekod iduan po nga dari segi logik lagi sayra na po iya di haralandit nubasana nalet kambalutan dati dasuai katumbayaan ina po hi kapurimanan nila kamondet berkabung maginupus nga miagali di oruhay katalib hari tiga kasanangan do ngonor ito kumo na kasanangan miagali po di hiloki itikinan dahay ito ipain sarili iti katumbayaan dat akon ko Christian haraw midupagun kaubasanan to na pagyanga sa kiron na padid isisa kapia kampung haraw midupagun may ay papakitad kapisi saan dati kahormatan dati sebagai kaumbalutan isay po di mindaho aya
Oh man takondod olisok pa si ay di osanonggot ay paingili pa si hom kumaraja no ka. Nga sayra no pod ikaw basanan di kaum bolu tandet haratu mungkin 24 jam di sokon. Ino po karaja pia nga sanga daw na adan. Sekirong nongon imbulaya itu di. Nga sayra no pod lobit alaid tuhara andadon ka nga indohit tangolun nga ino po hit dia lo buru-buruan nga antaban nga iyo lo iati dam isay no po sontob no po do ihiri nga antabanin do dari matiga kasanangan nga ko basan to kanon do dot ay andadon pa sontobi ko hino i tompinay pendalanan lagi ko basan tiad dila dadamot tat mandadid di nga nahagu-hagu hiti kantakan do bayno mano padati piagalo di idin nakatalib la koni kanunu hiti nga osonongid oritan iho pia kapuriman sendiri nga sera na pumay takori ko titihar tumungkian nga ngai loson bo loson asiakan angatan ko makan nga miagalidit koloson suwangon iyo di kapurimanan nga po yung kuro bayno bayno no po nga sayra no po ay mandad harotilisokon nga balanja nga agayo to igyande manawalay di nga ay osano nga ginawa dilod harakori ka ta muli to mod ay may ko po akan ka yun jadi iso pagangatan ko dot kumadati dot haro nagi idarama hidid tulisan tigan harendet ngaran RM Piro haro hitid di mo nga alambat dot osoro toko dot ino poy keperluan da antakan idi nga barang-barang kadaw barang-barang makan nga sayran no pumanahak ti barang makan nga miagalidit okito hom miagali agat-agat tibo sekira no paganda tusinom hopo 2 ringgit patulisan mo harima kuy apo pa surat aga ani nga sekira na pod rumikot ko hom mangigit kod waygo inumon piagalan no po 1 katon 10 ringgit mano pa surat 10 ringgit miagalidit misusuay kapitimbangan dahilo wagi nga alumis no mati dat ay sayra no pod rumikot ako nga okon ko sa mata-mata dat ino po nuri di sakadung dati nga okon kay hirip patulison mangigit takad ko basanan na dilay diri bo wagas tu papakan get tangulong gi asibuk na ilam hingga pohot kasiwatan ko piyad may pumuli-muli jadi wagas panguway manok daging ya puji Tuhan tu iringay ini paindalanan dati sira daharhot pisok kadungan dat parait kelet hartu mungkian iso napakaguhi kaubasan dati nga itik sayra anpok katali bondari nga haron dati sambayang pira tadaw talu tadaw harohi manut talu tadaw hari manut turu tadaw hari manut hopodo tadaw alumis mutirid alaid kaginaw tako kinga ina pay auruati ako nan kono po bo manu dia hay penghiburan po nga hopodo tadaw ka isay auruan imo sitar akon pundot ka di anggota pastor iya no po pelajaran indo ka hopodo tadaw i pastor po sediad menum panambarasan
om kando di mositar om elde Edson pidudu untuk sapi limo tadawi mositar limo tadawi ketua garaja paharo isai rumikot insanan anggota rumikot amu memirau na rumikot ina po may pangaruhang dia may papendalan di penghiburan piro na tulun boleh jadi sangulun no 2 tahun bobos-bobos om hari kanten datongo hopot tulun duon hopot tulun nia galidi jadi itinopot natang kiadan nga orohyandet ogumu orohyandet alaid di kebaktian det haroh dahiri nga kadi boros kopio inopohit papaindalan di kebaktian di nga haro imati kapurimanandet ikasibukan dahiri bo uruan kon puna 2 minggu manto kon pakatu 2 minggu itu kebaktian penghiburan ka ina pay uruan di nga ipapaindalan akan pakai mositar boleh jadi di ketua gereja pukul nunuh toko pukul 7 asadu karajawan di ketua gereja apaksa isi rumikat pukul 7 gitu. Pukul 7 korikot jem pongai korikot isiyo nga ayah siyaw dot ako pumati na kauli di lawalati tilang busa kuno pod hiti ka hiri nga harohi kaagatan do hiri mo jadi kemudian dot iati nga orohyan to kay harap iwalay mo so irada harap tumungkiad nga magitimbang tihimbang to kuno potik kada mantadakan takan didim maganuh tokod ambil peluang dalam kesempitan kadi dong malayo magitimbang timbang tokod kada indod ay sambulan linay demanku ka tu itino pagya kapimpinan det gereja kapimpinan jemaat itinga aga to ginawod menulakit pagyanuon det kantakan may galidi mo tu irin pagyadi nga ikoy hadan jadi makiano no pundot dia tinga tulakon no nga yudit akson ng ginaw dilo nga irin ni kamon pud magitimbang-timbang to kanubod antakan det yadi kada indod alaid ko piyo haro himakuit mungkin det kombala ko nakarubad nakawayad iso ako keluarga memang ket aktif po iso angget kaugaman haro nagiit ti monongiwan det mositar serat tinumungkya di molahi nga kano po di keluarga man to kano po penghiburan det talu no po tadaw ka milo hibori talu tadaw hari makuit pastor ay oporlo penghiburan ka nga alumi sagyad haro bo ay no ko pilod ay yun dit pagsusuay det ay so kopyo tu suway ko kapuriman det ano tang kiadan it keluarga di nga ay ikaisisan datit isuang nakabaktian nga kapurimanan dagyad hiri nga abuli no bohit bobos dahom sa minggu lagi abuli no bori bo kada indot makiano hay sambulan ka nga kukuton matitul sambulan di pakianuan dit keluarga penghiburan diri ni komon pud magitimbang-timbang taken ay may dahdat ino pay kantakan idi nga kapuriman takod sama-sama hadat nitong kiadan nogi IPI kaagaton nga apagihupan apagiduduo dahiri pengkukuray kamoyan dat ke-7 hari iati sebagai ay pananud do kinarahingan perlu kalau ke-7 hari tapi ko akan po ke-7 hari ke-40 hari kano po ke-40 hari sentaun o sentaunan gitu
nga tumanud da pamati ditit ay tempo da timpu da tulong da Israel da minaginupos di Musa sambulan 30 hari nakasuang go record record to kanu po nga kawasan na pa dati nga turo tadaw apat na kapod tadaw teko taon yelo na po di nga talo na kapod tadaw nga o koni ko suhu da kinarahingan nila talo na kapod tadaw no yelo iot pinapaharo o koni ko hilo no dilo dinumodog sa linay da sambulan kon kumigal di pinatilang mo si it pagindalanon miyampay da mumuhondom di kinatangkiadon dit uyoon nilo. Oke, jadi miyagali dit mantad ko iati no potihom haro-haro hino katungkusi dong komolehingan di komondot menginturu orikot nandahit i malam ketujuh kadati nga haro hikopit ipagilitan pihak keluarga Adventist nga no kadilo wah tadaw katuro mo ti di bay no tatuong got kumain turo magano ta kon dat timpo dat nga 2 minute dat sanging kadada ka no kumbala kun no ko ngay iso panghiburan dati di seran ko di torikot tadi ke 7 hari nga haradi kapoilan dati di Adventist may keluarga kumadada ta kasami ay 2 minute tu bay na pati nga tadaw katuro hindi ko mo yun dat kumadada tadaw katuro nga ina po hit naratian kum imongin turo imong pisok pisokon momolohaw popauli kabodi mo yedit ta kana da muru da haretid di mo bayin na po ditim ay tadaw katuro ang kumadada takod ang 2 minute papaharan lagi matus sambayang ko ti di hoy kada no dit yedi no pagadi di nga yedi mamuri mondet haro korikot yedi haro andadon jadi ay paduli led takot kapiyo mo man takod turu tadaw saminggu 2 minggu sambulan 4 na hupot tadaw hatus tadaw ke 100 ke 100 hari nga hari papaharo gi ke 100 hari kasontahunan ngon ta kana po intang ailom ni mo kadidong kinarahingan o insana no po tadaw nga miagali tadaw nga kinarahingan gi kamon po ay so iday kamondot ke 7 hari 40 hari 100 hari magiagal po ri jadi sebagai panan udah kinarahingan dinorotian dati lokomoyondot waya kaposian datulun dat serat tumungkiad kada ta kana pumusarod iso kewajiban nilot turu tadaw hopod tadaw pat na hopod tadaw ay so ikamoyon nilo nga sorohon no po dati ilo no po nga iso kasiwatan dot moy do itinopot suang walay keluarga pagiyang pinayan nga haro timpu dot atimong-timong hiri pagya timpu dati mantad ko ay kinatangkiadan di siyahom o insanan takod mo yung pinay nga pinauli jadi dadamot tat apa ay asuti hiri na din saan nang higit harahat kapag yung balutan na hiri jadi kada tako pemusarod iswang Adventist haro kewajiban nilot ke 7 hari 10 hari 40 hari ay so itu di pohoro ni tulun niri wah nga sayra no pod oray tanto kalot kamuyan dat berkabung maginupos ilo no dadit isaot pagangatan kumadati dot dadamot to kosongin pasi dadamot to kod songin miyaw
ngolidas ngai tako pati milo tako pemimpanau milo tako pemuli kamoyan dot itin ada kasiwatan dati dot ay may pagyang puya megal ko molohing hino pay molohing no dadamo tapay hino hisyo maganot timpu da may ang puya may rikot kada di dot pay ngilih no di nga barabis sagi di muli anda dono ko pokopio ka nam ako ni bagian da kasala iri nga manu na papitimbang di pay pasih pay siyom pay ngili ni siyom hingga lebih tasunong pasti de inapet lebih osanong nga hinapoy siyo korikot ko kapiangis kapi serita pangay kakan pemyampay di siyo ko pay ngili na dihom manggung-ranggung ka nagidik karikatam ani siyo karangaw tok pay ya isuanggot ay Alkitab haron nagi anoretandot ilot tadaw-tadaw nga inapay imbulayan takati nga iti kamoy na manginturu ka 40 hari ay so ikamoy did it montok dati lah sakirad hari papaharo nga kada takon na pumusoro iri na po nga isuot kawajiban ako ni ka kawajiban nga iso na bodagyahit ay kapag pagangatan dat pisong puruan dat iso keluarga erit di mo ay so piari nga ay so sala haron na mga alumisi nga i maksud daw itamudan daw miagalo ka daw ti Christmas mo to ay bulan 12 gadi tidem daw 22 hari bulan talo ko tadam ori ka ti suti Christmas papaharo tokod acara Christmas nga akon ko atumbayaan tokod 25 hari bulan na susu Yesus nga suti gadi diri kasuti nga ito ko milamuli hiri no kano kapag yamong keluarga nga jaga jaraki magi akon pondod dendo tu agumuti panasakit hara kasari la panasakit nga intang-intang ni kasari dati lah jadi Isaac miagal ko ilot tadaw pisong puruan dat penghiburan iti Christmas lebih kurang pori atau kaya tumbayan ni manginturu nga tumimong to kay katuru tadaw nga papahara kabaktian akon ka manginturu atau kaya tumbayaan dat nasusu Yesus dat ay 25 hari bulan nga katimong toko nakuro suti gya kano to kamagyampay pampinay adi puro dilat bah pukulan mo andasan ko dadid ay 30 menit ti pelajaran no pintanga nagi jadi kakitanan no podi dati nga kay kapupusan no pati kapasian da sasangulun miagal di Musa nga ay apatay o lobong o ikahandaman maginupos yelo miagal dati da timpo bay na nga iya dihit awayan dati nga naray tandot kitab dot ino podi hilobong himusa nga ano kita gisamudon do anay lanam inggo nembulayan dati nagulampatan dati di kaswabon kanihabot ay nuridi piyahawon dot dua kuasa rogon kinorohingan milo dati o kita hilo dot maya dot ngono dako ukabayas sabat sikul moit oy ralaman atahambayan takon mo titik kaswabon na bayno nga moy lobid atarangom basawon na dako sabat sikul nakurah tu inapoy ragon nga moy di mila dati kamundat claim moy pangilim di kinapatayan di Musa nakurah tumanod pati pelajaran dati
nga intangan to kono pagyahit nuni pinindal sadit sebelum mo napatay siyo nga miagalagali di don rogon kanoritan hilo. Ino pay rogon nailan dati dot manuhisyod miagal da kinorohingan isuang dot Yesaya 14 ayat 14 podong mapat. Om kakitanan dati nga imusah gya nga miagali dit lebih kurang iperbuatan mo minki kinorohingan. Porluhin aku mandahay kaliwano way gahitid pampang ka. Miagali dit manang kadaw hidi kuasa do iharo. Om naritan do ilo na dadit iso ako kuaan dot nakurah tu ngayon ilo rogon kilimo ilot kinapatayan di Musa. Miagali dohoot manupait ori bau do hilo nga miagali dohoot kaboboyhon di siyem nakura dito salamaton ngan ilan dati do mantad ay puahang ko kinorohingan imusah no po nga kinorohingan na sangan. Mimbulain mo tidi dohot tuhot tohiti dot oritan nilot piahawan da kinorohingan no murogon dot right ko ilot tongo tiagak. Kung bala ko nagi korangod ay isuanggot sambayanggot pongkobumian it hiri na sambayang panuto nga no kadimanang bayang. Ori koto ni malaikat numan tamong iti lobong. Gisombot irogon nga ano da kanuh dot moy popointalanggit milom mo nung palid diti tangulun ngay. Intangan no po dit maya din la pelajaran dati nga miagali dit itinoporogon milohim moy jadi moy pangasaw. Milohim moy pamaganggo. Milom moy pamiragi di lobong ki. Sekirad intangan dati lod. Ilo kaboboyhon nilo rogon. Kamuyan na po nga ino po sambayang takod makiuhup pa kinorohingan dot mantamong di lobong nga miagali dit ay kapiya kasala bo. Nga atapot tagyan dan ino pa itulo na minidupagun nga ay so no kamuyan dot right ko ihati so hubungan sebagai tulun. Ano kayo kamo no masih sakira no pod apasi. Inay rogonot ay minay panungag. Nga nino pa inoratian dati karikoton po kinorhingan na kumenduo, karikoton di Yesus kumenduo, tungagon ng ito. Iyo di piya nga gumuiit o kito toko dot haronohit o luangan ni lobong kanuwo kon lah kuasa diri. O luangan ni lobong intangan nga ahin ni tiaga kohiri ino pa'y panandasan na tangulun nga haro ilmu hitam bisyo ka. Iri ni pirang oro iho nga iri ni pirang oro nga kud tok muti osonong ilo ilmu hitam bot o lobong no nga tumungag ka. Tapot ka gani. Hari kan tako piyete di nga ay sa ko doon naruban lah. Sa ginumod ay kuburan na kita naway anong ay sa po nakita ko diyon dila. Nu jadi guna takod mo ilat ilmu ngay dat ihati no patim pananud nga kinorohingan. Mo ito ka na polot ilmu miagal ko ilmu hitam tay ko nunungay nga ato kayo tumbayaan dat kuasa da kinorohingan dahiri. Jadi suway ko iya dihono ratian dati nga nailan to ko nagid ihati no patim paimpasih to ko paimpatay to ko ihati no patim nga kinorohingan sa kano. Paimpasih to ko tamangan to kay kinorohingan. Kotong kiad to ko piya nga kinorohingan ni sangano dati. Amen. Amen. Jadi ilo na dadi hot ay
isok kagu mandi rogon petumpoli dot miagal bodidit pusing balik dari rogon de kinorohingan lo bo no kurodisio tu iya lo perbuatanom tari mon nui patut tet miagal da dohoot katutu kondisi lo bo kalau rogon tu ikomoyon det mingki kinorohingan piki kiro dahiri nga ailan to kono lorogon dat atirik bolorogon mo nunu no po nga milo hisyo dat ikomon tokod loyar buruk pusing balik gisombuat iati pia sebagai pananu de kinorohingan nga pusing to pusing to koy mani lorogon pusing balik to koy kada boros don rogon it tulun pia sopi tulun at memusing dati nga pusing to kono kadang-kadang mangkut iati pusing diri sendiri sendiri dan memusing ke aralan ke posisi sendiri biau halip ya miagali dinga neratian dati det imusah tulun kaubasan sedangkan da irogon malaikat jadi ini padahit ikemun tekod level dahilo nga minsa do no boh sebagai sangulu na tulun sebagai sangulu na malaikat ino pa ikoy kokoton kadudukan dahilo nga minsa do no nga ilo nagi kamuan kud atirik ilorogon tulun ni Musa malaikat isiyo pusingon isiyo kinarahingan hintay pag isiyo jadi iati tinga asaru to kono dirogon dengan pusingo ipagilitan to ko sebagai tulun sa pitulun magi pusing-pusing to ko sumon kada to kono pinrogon-rogon dat may pimpusing ka tangawlun dat bisa buat mangigit to karatuon kalim pupusan dat pelajaran dati do kaswabo na bayno nakita dati dahiti dat imusah no po nga tulun na kaubasan miagal dati. Nakawaya isya komoyin dat ginumayo, nasukod, pemimpin, keluarga, masyarakat, pemimpin rohani, harap kasilapan dat sebagai sangulo na tulun, halip yan sebagai sangulo na uwayoon dat isuanggat rohani, ikomoyin dat mayong tayong kinarahingan nga hari kasari akoratuon di siyo. Nga mantadet kaisisan di siyo kumakinarahingan ino pa din nakita dati nga isiyo na pohom tinungag kinarahingan. Adi na ilanom sangkuron na linay di siyo paingodok pahilulobong. Mungkin dat ngasan jam na tayo ko, 3 jam ko, nasadapan ko pa yung kuro. Nga, isa kaguhot, papaintalanggot ay keyakinan ko mga dati, sayra na po, isuang tako da kinarahingan. Iyati na po nga, tungagon to kakago kinarahingan. Yesus na hit, nakanod, ay nasilih dagang pamasih dati. Ilot no lansanan dati ilot ni iman-imanan dati. Dat timpu dondo gisombot orikot itomodon da kinarahingan dahilo. Orikot to timpum iati no pondo nga koy duon to ko mantandet koy goritan pumugunan. Lobi pondot iti kantakan dot koposyon dati da timpu dondo nga ilot no dahit korohian dati koinsadu o pupusan mantadot koinggoritan na pumugunan dot timpubay no. O gumu kagaton dati nga may na dati porikoto ginawo ikasindualan koihadan potoy kanununo po kumakinarahingan moy dot paingkuran pa kinarahingan dot minanguhuk pimusah
paingkuran na pa isya manguho pila tulun-tulun din ako pagulo nga paingkan lagi kadaw hupan takon iswang dot kaposian dati maya dot kay sisan dati kumakinarohingan. Magsusuay matapos mana Tori mo Datang sinuwa Kaya kanang misi sa takon iswang sambayang kinaringan usundu iswang kerja sorga kung sikaw ke kaswabon na bayno insan ko dat may pupusan dati kay sisan na sambayang sontob din ang bulayan dahay sa kirad hari karuwa lagi nawo kaganit paginawa nga pagkiampunan dahay kadada mangigit ko kababakan iswang kay sisan dahay dot tumimong kasari dot rumamut na sambayang kumagi kaswabon niti insan po sumbayang hemon to ka insana ni makikinangaw mo idot nuno pay pagindalanon buru-buruan diolo koing kokoton kapurimanan dilo babayno iswang kalidasan nga haro dahit semangat dilo dot tumilombos kasarid koing pasik niyang paydi kung sikaw na gitu ikaw basanan dahay dit ako piyentak karohian mo nga mandahay pamusarahay kontakon dahay pasimbanon dahay nyagal dit tumuhan mo Tuhan kung sikaw mantadot kahit sa kadungno kumadahay may kapasyon dahay nga kasari-sari pasomok o girot kasari kumato pinsamayang dahay iswa nga ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, muntak ko kalingkupusan maya na kay sisan dati nga haroti iso o kapailan ko ikamayandot berita baik kadi do malayo muntak na pod pagyuhupan dati pelayanan AMR nga nakatimong to kano dot 4.683 ringgit. Jadi piro pa dirin 6.000 na pohon lebih kurang 1.327 ringgit. 1.313 uri no 1.313 ringgit po. Jadi puji Tuhan mantadot sa kadungay do kayo bisa buat pemaasado ila target ilo umbal na gidadi da hupod 9,000 dia di oruhad orikot. Puji Tuhan mantadot ay semangat pelayanan dati ikalansanan dot tinapo pelayanan tokotinga pati lombos kasari iswang kaisisan nagi pagyambalutan dati hinako po kapiruba to kakagod kasuhabon da suhab Kadang